wetu wankore media nakwakira kana kutangira izina nira kandi Beyazini ZDJ nkaburijo kwa kamera ni DM Saga weyongere kutureba kandi nyanjora kwijuse ngo yongere kwekuma mask up sanitize social distance ande mbera tujurugemo akubane yakireka kijuka ngo tune Dr. Alexander kuretera umbazi gwa fire medicine kandi ubwo mubazi ni boosting immunity yawe no itangira akakoko ka corona akakoka ikakuza kwijoro magara nikashanga amagara gari prepared fight with the other virus otherwise nimbakira kandi mbatangira wano ndebo benoche mamu nakuretera celebrity ningashe nakuretera umuntu orakwegese in other words takajire hare twatayira tubeless tubeless twashemererwa kushanga mazima inashemererwa kujya mbera ya corona nukoko ni byo bitoro bimanye no sibo nakubintine shonga yona kureka ibintu bizire byagangaramo ashaya muheru ekintu numa bakisha batwemereza ati nitweshongora abeshongozi bona tajire hari eje ni nkore media so twashemererwa kushanga tubeless abeshongozi nabo babandize kucingwa kandi na nesubi ningashe kitekateko cyo kujango nibija kwigurwa speed kiri nibo bari heruka kinkumanya iwe mbere ndikakushambita ikakutwazita ntakugerire hare mbere ateragenzeje konka ndiyo mtakagire music nkabani manye bintu yo kutetekanya gukora nk'amasimu konka rurengo runkana rurengire nagira umukindi kintu gutera umuzigo gwanje takorgajita wakireba konka ibintu byo kuremerera no ya plan B tino kumanya baye batine plan B ko bakitwarize konka nyonka hirwa nagabanya intitenkanya mpora konka bagira bati na workshop nazo muzikinge ndete twacaja mu maningu z'abantu kare kugira ngo mu system etamboro takajere lockdown takijere ningo takajere mu ndongo kan okono manya corona kandi makanika masimu electrician kana ati digita zanje zaenda kukwata yo kandi atende nabereka kubandi yaho kandi ikintu cya corona ukandi go back ati ibintu nije nagaraga ngahi so ukabanza wacereka kuzagaruka kutandika electronics ni bahiza kucinga bati bahiza kucinga igikorone yo kubanza hano matugira mu ya kabiri eriye yo kubanza akabeshongozi bo bakabaki tugyo myakeje niyeje myaka ibiri tucinje ekintu kikakutamburira kitoro kutandika electronics ningagaruka kandi kamasimu kije oko ine musente kapitekeruho ninga ukabanza wakuronda tindagire kuronda munonge bintu byanye nkana bibikira nkaburo wowe jika nagibikireje wakireba icamana kabura ko kokisa natanga gukora mpora kare gici nakubiye natetenkanya buse ko natandikire watandika usyati ukanye ni muzeyi wanje wagabana n'ibise kwitego mu system wakagabana akikora ati naga kanasha kuba mu joiningaho ikintu atanga kitetenkanya mpora na manisi bro hashi mwene byo kusabasha koko kubimanya kureba mu family yagira ki yabo hungo kubimanya akwembe yes ntoyonjana na tubeless kandi okutwamashanga haduka ya electronics abinje numanyira aceshongoro cece yatoshongorire kigo nire cyamangada nane bintu ko kiri aceshongoro cikakwata y'umunombo Mr Tubeless umurebi witu ya wankore media ndakumanya emberiwe ne kutambuzita kuba tukatwe nesubi norebo obukorone be yari korarekuramo tunesubi mutwakugaruka tukoreki tuzo mu ndongo ya yanga emberane kutwaze tiwe no kitetenkanyota endera kandi ati tukorone yakabiri izire yabisisira cy'umununga nakabeka ko karugaho kandi eriye yabandu zo bundi hakiri hateje mbere rwebire ndo mununga ayimbe ni shopping nko mutawuna hagati bahacinga spare menus guro mutawuna screen kacinkebyo ya okwerinda ticyakubire kibi ticyakubire kibi kunka problem hateruho abantu abo kuza kurindira umukabo barya yoki akwa nyuka ati ne kinandiyo ni ndebo cyo kwitwenjara nubwo nyitwa coronavirus timu yanje nitekateka yanjye abo kuba nashanga enjara nihita ku mununga abo kuba nofa rukureba ozaho ogonuka abo kubihangarira no shatero kubasa kugira ubuyambiro ryahereza abantu uko nkabeshongoza amazire imyaka 2 kushanga tubakabijukaga nankuna kiritano zo buhunga nkanye tubeless na man make obunabe ni nkora enyuma umukorone giye hwire kana funde mitwaro yanje 2 nkayita ba DJ nagize no inaba akatoki akuwabe no basa ati ka government yo abeshongoza amazire imyaka 2 ikiriho plan akabeshongozi bo bakacingwa nayo babere nibihaba hacinga bar buri hamwe hona so hati kandi entekateka yo kubare jereke babatemera teri iwe no bahabuze iki hategisha ko mweshongozi oyugwira amasiko nabamwe ndongo batamire manye
niyo basobuta kigaruka ati ikibabura bakoreke chinkwe kinakozire nyuma akanto kweno gwa no mango kandi usiko banda nakweshongeza muganda wanje uburyo ubanoza kusiko banda ubusike ubano basakora kabara ka waraje ko muntu uguza kibenyi hata ne bwo yeshari ya hende biragira kasha tugire utagota henze biragira uje kufenja ko buzima gugari ngwenjare enjare kar kandi najya cyo kwitwenjara uitwa cyo kwitwenjara uitwa corona uko corona ne kwito mukanya kake kunkenjara ne banza yakugwonokisa uhisha kuri mununga abana bo baraha ni urahenjara so nore imbere ne yayanga so kinakubini impabura beshongozi batahibanje mugezeho ubana kwenda biragira bihende twayanga nango tabihenda munungo gumuhenda hende mukace ukora kwerebeke nguwaba indware roho nabeshengeza abanywana banje mutakazarawa kungota kwitwenjara kandi kuresa magezi gona kurango twitwenjara ko wabino siko bano bwe no manyake siko bano butembe yo mutawuni wakireba ronda umurumugona uburayi ukafuna shiringigana umushata kabiri kutwikiriza abukwa n'indware zireki ekiruho onyine kunka umuntu urukutwikira president nka RDC witwambara ugezeho kutekateka abeshongoza nabakureba nkore media bakureba nkore media bakufite president Museveni musindikeze message as videos ezitukora akuba abantu bari kubi abantu uri kubi endwara yeriho yes ntwikiriza konka ekirunji abarebe bitu twine yombazi gwa Dr. Alexander ogubu kwetwa fire medicine kora butaka bwine tuberous ogezeho kuronda Dr. Alexander no mbazi ni boosting immunity so embereje ituru mundi turirira mutwafu no mbazi nkogo tukaboosting immunity yitu akakoko kakuja ubundi ejeme no itusanjire kahinduka melchwe kabye chama akuba bana no wasako batakumangu no mumona go ni public party akuba so tuberous turu muntu hendera nice cyo kuzakura sabuhati endongo kweri aheri garucira ne uja kujigarukamo ninge kutamira abwe mbereje tuzakumantu ishongora hatwamanye mutwakishongora byivuro twazagumantu ishongora tukushomesa abantu kubarayirinde ndwara wakireba twabura abantu n'ikindi harawe mbazara wavuga ngo indwara teruho utakategereze ndwara kugirebera umukayo munywani wanje indwara girebera waseringu neyita kininca kurra mu mane itabagiga aboro ntufa konkatino rutumanye mutiyabya ngo indwara ifakta aboro nabo bakufamo no mbafamo nonga kunga kakufamo mu bigomwe bamuteka amahurre nimpara bamwe bagira ngo indwara neyita abagiga kunga naboro ntufa buri izoba kunga kugira ngo tinite kubarwa akubato mworo washanga nimwe nenkumisha toro ekitoki cyona nenkumisha atwabere ibintu ati ekitoki ne 12 in fact so ati noreba ngo muntu mworo ni warafe muno ningezo no kusima nkore media cyegereze kutukorera icyo kabishunguzi aho kuba twitachirika eya so mwamwa nabwo mutushikaho no mane ibiturya mutima gwitu ebyeshongoro ni nshaba beshonguzi batayibanje mushomese abantu ahari corona nicyo nakubeni nyendeza beshonguzi batayibanje n'ikindi kora umuntu mugwabe no ukora umukubanza abo kubati okweshongora kini turakuza kweshongora okweshongora ko tugujere mu wotijira mikutunkeje ngakore media tukakutambuza okakiterera online totirabo so in other words turimo turiro kwenda na bezene zedije na nyine tubure so watoshongora nicyo shongore cyamana binje mukamanyira cyamangada ningo terera abandi bamanyana ko ankifurira dina wekachi keshongora na polisi mbeshongoza barije mu stand kuza kororo aha mukoro ugwa polisi uyeneje kuza imyaka 10 tutandikire kwitegeka kugira polisi nkabandi yo mumba performingire nanisha botere makeshongora kamangana akeshongora kamangana wazo tusangure akantumbaza katuninga akabampera ngore media ubweshongoro bwo natubwina bano ndebyeshongoro bya tubure no tukira hariya office zito mbasipaka room 50 so unka polisi kwasire no basa kukira super promotions na nime kutuyona no basa kuza YouTube channel ya tubure na beyazini zedije na nikoreza ku bwankore media so abeshongozi mwe no kwenda interview kwenda kurabona n'abaku marketinga ijuka ngo beyazini zedije ni brand mpango yo we sign out for now mukama nakora demo niwe yagiye kamera